Здравствуйте. Привет. Привет. А вы откуда? Я из Кыргызстана, город Каракол. Сколько километров с Чешской Республики в Киргизстан приблизительно так? Примерно 11-10 тысяч километров. 11 тысяч? Да. Pán priletěl z města, které je vzdálené 11 000 kilometrů. Хорошо? Показывайте. Ten je výborný. Ježišmarja. Už neletěl zbytečně. Standing ovation. Standing ovation. A kde jste se potkali? My jsme jeli na studium do Kyrgyzstánu a nás učil jeho brat. Já mluvím rusky, bratr. Ale v Kyrgyzstane je len ruština, alebo je nejaký vedľajší jazyk? Kyrgyzština. Kyrgyzština. A je veľmi ťažká? Pro mě hrozně asi jako čínština. A vy komunikujete v ruštine, alebo v ruštine? To počuli vlastne. To byl tvůj nápad, že pojeli na tuhle soutěž? Jo, já jsem přihlásil do toho. No my ti ďakujeme. Какой планеты ты? Планета Кыргызстан. Au. Невозможно. Počúvaj, ty vyhrá 100 000 eur, ako máš z toho nejaké fíčko? Ne. Tak Ty on je hlavně Ale nebuď sprostý. opravdu. Neskutečný. Невероятно, невероятно. Дякуємо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что сказать? Фу. Да. 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 А я скажу, что вам придется учиться словацкий, чешский язык. Потому что на словацкий скажется «да», «ано». Ano. Ano. Спасибо. Привязано. Bravo! Bravo. Pani máš bravo. Bravo.
Přelož kamarádovi, že se pravděpodobně bude muset ještě vrátit, jestli je na to psychicky a fyzicky připravený. Обязательно они сказали, что будет нужно вернуться в Чехию еще раз. Обязательно, с удовольствием вернусь. S radostí se vrátí. Gratulujeme Gratuluju. a vidíme se v ďalšom kole. Dobre. Veľmi sa na to tešíme. Спасибо большое. Spasibo. Because he's taking you for granted.